Good morning, good morning. Ndiminete mutigi ubaka awara ya busumbe robu yakati na mapungo abudinga manda ane akuritela to za mapungo kati kasia la munga bufuma kazi we aba aka relationship na mutu wawe boba bachikusikira une baba bachikuita zwa lufuno habo batu babiri bachikuita zofunana zino hadibabona kudano kati hadibabona nyimere zedzaba bachiko tangana nadzo kana matupo aba achiko tangana nao karipe uri mufumakazi uyo achisikira une adaka Davidani ha social media goba huitia mini rifono sikero ne ripesese mapungo hayo uri sikero ne rataputa pungo heli ralipesesa uri achiposta mfumakazi wa patu ari tuswa rushaka ndi musidzana wa 25 years ndomaliwa ndi buhadzi ya rikwamba mfumakazi wa buhadzi rikwamba msidzana wa 25 years we aba abuhadzi zino kharife achiya panda armin ndowanidziwa nga munna wanga ndiko rundela chisebo chawe uri amfunese na zwine nda amba asongofunesa mme awe ambodi swikela hune anthwa nga mipama khopeni zwa zwino ndo zwimba atichavona zwavhuḓi ndikhoto umufarisa ndi dovha ndo khakhana ngauri nda ndi khou ita uri muḓi u khwaṱhe ndo fhiwa ndaela nga mungana wanga lushaka thuso khezo ndi miniti mitanu bva hanefhaḽa kha awara ya vhusumbe zwino ndo vha ndi tshi khou nyaga uri dzhene kha fhungo heḽi vhathu vhashu le mufumakadzi a rwiwa musi khathi o wana ndela i bvaho kha mungana ya uri a rundele tshisevhoni uri wa munna a sikeloni ya mfuna zwino nda ndi tshi khou ri kha lushaka uyu mufumakadzi vhono mudia nga urali u khou vhudzisa lushaka uri ndi mufarise muthu wanga na kana ndi zwilitshedzo ralo nda ndi tshi khou ri kharali vhone sa mthetshelesi wa khasho ya Revelation Christian Online Radio vhone eli fhungo vha khou ḽi vhonani vhone eli fhungo arali vhone vha vho rwiwa vho wanitshidziwa nga munna wavho vha tshi khou rundela tshisevhoni vha vha tshi ḓi tamini ndi khou amba uri vho wanitshidziwa nga munna wavho vha tshi khou rundela tshisevhoni vha vha tshi ḓi tami kha vha ri vhudze mthetshelesi wa Revelation Christian Online Radio nomboro ndi yeneiḽa ya WhatsApp 0712431657 kha vha dzhene vha ri vhudze uri vhone nga mugivhela honoyu vho swikelela he vha bubudziwa nga munna o vha wanedza vha tshi khou rundela tshisevho uri munna vha funesa uri munna a pfe vhone fhedzi a dzi tsha pfa nyawe zwino nda ndi khou ri shaka maafrika vhurwa kha ri bve kha mafhungo haya o swikelela hune ra ḽisa vhanna thi ngori zwi na masiandoitwa a si avhuḓi kha ri swikelele hune ri tou funiwa ri songo to swikelela hune ra shelela vhana vha vhathu dzi poison kana hune ra swikelela hune ra rundela dzi poison a si u rundela fhedzi zwine vhathu vha zwi ita musi ri tshi khou amba uri vha kha relationship thi mara nṋe zwine nda nga vha tsivhudza zwone sa muhashi wa Revelation Christian Online Radio kha vha swikelele hune vha ṱutshele lune vha ṱutshele zwa u shumisa mishonga kana material kana u swikela hune vha rundela tshisevhoni kana vha rundela maḓini a vhuswa uri munna vha funesa nda ndi tshi khou ri tshaka maafrika vhurwa ri funa bva kha mudzimu ndi minete ya 10 ro bva kha awara ya vhusumbe ndi tshi khou ri kha vha dzhene vha ri vhudze uri nga mugivhela uyu fhungo heḽi ḽi khou vha farani there vha songo hangwa u swikela hone vha subscriber video yavho rine hafhaḽa kha YouTube ndi khou amba uri vha songo swikela hone vha hangwa u swikela hone vha subscriber na u like na u share na hafhaḽa kha Facebook ri a wanala vha swika vha search vha Revelation Christian Online Radio ndi yone khasho ine ya kutrenda musalauno khasho ya u thusa vhathu khasho ya vhathu khasho ya revealing the truth of the gospel ri tshi khou ri kha ri dzhene vhathu vhashu kha number phone 0712431657 vha ri vhudza uri fhungo heḽi ḽi khou vha fara hani vha swikele hune vha amba na muhasho khathihi na muhashi ndi tshi khou ri mubveledzi thuseni hafho ri swikele hune ra ṱanganedza dzikholo dzi tshi khou bva haningei kha vhathu